kidnap chungchanga thucho siam MTP General Headquarter Siha le Siha SP chuan thucho in trom siamin nisom pathum thlasari thlaidaruk le misom ni panga khan HSC vamo Siha vaipi chuan telephone in OC Siha PSA anin noilo tu monu khaijinwi kumsom thum pani with of khaisa chu misual tu ti shelo chuan aron shroibo thu a shet tir thu tar langin Ausi chuan duty officer ASI kelar shet poile police eng mazat tir chok ngalin amuna anzuan fia chuta amudana chuan victim khaijinwi hi apasal khaisa le apasal anu rijingi tenena khosa hawan nia apasal khaisa hi azin bolai takane anni hi kumin April ni riata tanga siha vaipi akhosa anni anni hi tuna an chena siha vaipi akhosa ania Burma matubi khwa annia tuna Rukbo khaijinwi ero hi chu rangon khwa Burma mi dik takane hemini nisom pathum thlasari thlaidar nga le achenve verkhan anina misual mai tuam valutin khaijinwi le anu apasaranu lo omchu vopetin khaijinwi chu poisa chungchanga inbiak felangai tin a hroi chokta nia thudon ani ante siha MTP SP Tarlandanin police te chuan chui ngalin ramretepa police outpost le PS sang te chu border lo khar tura shetir ngalanne MTP headquarter siha po shetir ngalin anni point anbran song te chu shilse ngalin theyang anga lozong ve turangin ngalanne police te chuanin ko chao opia le siha thla opia zan khoi motor lu le chokan chek ngal vekani siha ko chunga heng mi te mel shet le an chung te shet angte hemi chungchanga kom kwal vekan nia theyanga chaka malazui ngal cha charani nisom police lasari zandar kwavela khan MTP General Headquarter General Secretary R Israel Choza nena tranga thudon danin heng mi bo khaijin le anu te chu autorexo mangin chundar som pakhat emvela 0. lampanin angkal ti shetane he thu hi bozuin suijingi khaijinwi pasalnu chu police station na kaungal nin thuzo fi ania anena tranga an she danin khaijinwi hian punsang sanga leibatam takanaya aleibat naten nasataka an thin thule an vodeu thin thu shetani bok chuwang chuan khaijinwi hian voitam tak barmalama thlan bo adu thualo soito thinane tichuan nisom bathum thlasari chundar som pakhat vela pickup pakhatin ama aron lam tur thu asoya wangin anni nufa hian autorexo mangin an thom no bek thumnen misatla tongtraina lampanin ankalta ni tongtraina hmuna hian pickup chu alom tak lo wangin 0. lampanin an thlan ta zela anma ni ron lam tur pickup nen tuitlok hmuna intokin khaijinwi chu pickup a chuan chuangin 0. lampan chuan kalta a suijingi chu siha aron le ta ni khaijinwi misualin an Rukbo anga thuthang hi thubel chian dol lo ni na langa Rukbo ni lovin Ruahman na fel taksiama kalbo ni na lang damdo in la chuasan lo ninga thlasari zana civil hospital azola aruala nau piang pathum te chuan damdo in an la chuasan lowa ansha selna din mun ero ngai to om ani lo bengwarna thudon danin nau sen pathum te hi ubreng alania pakhat chon hute an thiam tan to thunga akha tokin anu hute nek tir thinani ansha selna din mun uluk taka vila ti hlai reng anni Lsang Position of Ramdin Moya Zamwang Mami District chuan ninga thlasari zan khan civil hospital aizola arolin fa pathumanai Lsang pui hi zonuam aizol nin zamwanga pasalanai afa ta hi an pian limin kg khat le gram zanni kg khat gram zanni somnga le kg khat gram zarukte anni hlom mi pa pani le maichi pakhat anne Lsang pui hian tun tuma naw anei ma hian fa pani alo nei to